Kubsiisuuf sheekha kiyya sheekha ilmaan nurraa hakee sabbarsiise biyyatiyya sheeddaawwan nuti hin dagannu anniin gannaaf lubbutiyya sheeddaawwan nuti hin dagannu anniin gannaaf lubbutiyya bara kum tokko 440 baati Rabiul Awwal guyyaa 23 guyyaa 30 booda musiibaan buutee barnuutti muslima addunyaa guutuu rooree garaan isaaniitti sheekha damtuulaatti dhabnee muftii Oromiyaadhaati sheekha damtuulaatti dhabnee muftii Oromiyaadhaati lisarraa haafuun faadhu inni amma jiru isa galgala qalchoon itti bultee ganama dhaqaa majlisa hafuura babadhiyoo ja'anii ijjittiin du'aan hadiisa akkuma inni ja'utti rabbiin tolcheef khaatimasa watawaffanaa ma'al abraar taate booddeen kaaratiisa watawaffanaa ma'al abraar taate booddeen kaaratiisa yaa rabbi ansiin kadhadhaa naaf qubsiisuuf sheekha kiyya sheekha ilmaan nurraa hakee sabbarsiise biyyatiyya sheeddaawwan nuti hin dagannu anniin gannaaf lubbutiyya sheeddaawwan nuti hin dagannu anniin gannaaf lubbutiyya guyyaa laataa majlisa dhaaqee karaasiise sheekha damtuula guyyuma san sa'a booda fudhanii geessan hospitaala isniina olee guyyaa salaasa du'e alee rahmatullah isniina olee guyyaa salaasa du'e alee rahmatullah guyyaa arba janaasa istaadiyee maarariitti walitti qabaman namni beekamne lakkoomsaatti janaasa sheekhaa fidanii namuu salaataan irratti asrii booda awwaalchiisa raawwannaan kutee namuuti namuu garaarri fatullee irratti haftee dukkanti namuu garaarri fatullee irratti haftee dukkanti yaa rabbi ansiin kadhadhaa naaf qubsiisuuf sheekha kiyya sheekha ilmaan nurraa hakee sabbarsiise biyyatiyya sheeddaawwan nuti hin dagannu anniin gannaaf lubbutiyya sheeddaawwan nuti hin dagannu anniin gannaaf lubbutiyya guyyootaan 20 takka torra ilmaan buusa yaadni akkaan nu jabaata uggaadheen faa majlisa mana keenya sooluun fedhu osoo gara caayaa isa gaafas nama addaan barree kan nuuf yaadu keessi isa warri gaafas nu lafaata rabbirraa harkaattan jaaza raaqum tokko 440 baati Rabiul Saanii guyyaa 13 guyyaa alhadaa rabbiin nu fide khaliifaa sheekhaa keenyaati eddaamammaan nu dhuube qubate bakka sheekhaati talaa albadruu alaynaa guyyaa san gammanne nuti talaa albadruu alaynaa guyyaa san gammanne nuti sheekha san kumsiisuudhaafi walitti qabamne arra namu hangaftan kannadhaa hin qusatinaa mirra allubbuuti yallee kanne nubeetannallee gurgura allubbuuti yallee kanne nubeetannallee gurgura heddaa hojjechuun quraana amma sadiisaa rasuula
Quran Rabbi tifarra mana sama lujara Quran Rabbi tifarra mana sama lujara Quran Rabbi tifarra